Kaya pasisilimpu kaya katamungan, at yuta na po kim Biyernes, kalima ng Domingo ng Kwaresma. Pakyabetala po kareng kaya katang intensyon, ing makatuki, para king kapasalamatan, ng kebaitan, Herminia Carbungco and family, Tony Helen Gosun and family. Para king kapasalamatan king Aldoneng Kebaitan, Neng Danganan, Matilde Hoxon Borja, Edwin Cervantes, Emilia G. Bukad, Ruperto Manalo, Dane Angelo Wihangco, Ninya Smone Tabamo, king kayang first birthday, at Weng Binuya. Para king personal akayadwanan, Lisa Deyang Manalastas, Artemio Jr. and Elizabeth II Co. and family, Kaylaw family, Phil Janet Castro and family, Ernest Angeles, Joy Espino and family, Roel Ronquillo and family, Bernie Baby Henson and family. Para king malagwang kapaldanan ng Manuel G. Esteban, Al Puruganan, Concepcion Malangin, Zaldi and Rose Yalung, Leonida Reyes, Janela Beatriz, Janice Eloisa, Victor Padua, Jaime Padua, Imelda Guevara, Ariel Atienza, Noel Torno, Dexter Garcia, Gary Canlas, Fe Encarnacion, Alex L. Hernandez, Sir Nick Capulong, Lord Surfida L. Navarro, Janine Micaela, Leticia Sunga, Pasensya Balmeo, Mary Jean F. Chongson, Amelia Fernando, Agamenon and Karen Capitli, Conching Galang Malonzo, Ernesto Dizon, Perlita Quizon, Eric De La Cruz, Carmelita Galang, Camille Jane Cordero, Christian Jan Cordero, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king halanganggang kapainawan ding kapatad tamong mayangon na biya. Francia Damiana Bansil king kayang 40th day. Engineer Reynaldo Q. Pelayo, Gregorio Batang, Fredisminda Jaafar, Rico Torres, Belinda Pelayo, Adriano Pelayo, Rodolfo Hangeles, Eusebia and Lazaro, Elena Galura, Father Lamberto Pasion, Miriam Wong Gonzalez, Myralyn Sunglaw Serrano, Teresita Pineda, Dionisio Carbungco, Lina Flores, Lutgarda de la Cruz, Juan A. Torres, Reverend Father Romeo K. Pelayo, Angela C. Torres, Manuel Arcilia, Linda Punsalan Kinkayan 9th Day, Louis Romero, Democrito Aison, Juan Fiorello Macapinlac, Mercy Feliciano, Orlando Dungka, Estrelita Evangelista, Castor Ponce, at ding sablang kaladwa kim Purgatorio. Talakad tampu makyabe kindalit apamkulat.
King nagyuningig pa, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. Ingino manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuro. maya pasisilim po, May pasisilim po, Ama. idaon tamon kaya katang panalangin, ibiya talakin Diyos, pagkatiwala talakin Diyos, din kaya katang pamikasala, ay bibitbitan ng milabas, mabayat yan, lumbog ka. Dapat pa sa Diyos tamo, ang ganda lang tang masakit. Bang muli tang mayanalug, maluwala sa pilubluban, sisikan kasalpantayanan. Karing panahon paylumod tamo, king kasalanan, o king kaya katang kapikakunwan, mangyatang kapatawaran, king pakalulo ng Diyos, mga tasana at makasalba. Itakan po, Magkumpisal po king Diyos sa mayupaing tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kumbina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Huli nita'y panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karin sa blang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos aginutam. King Diyos, ang may payang totoo, pakaluluwa na katamot, king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbie, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Ganakantala po rin panalangin tamo. Yapseta laking puso tamo. Dinggya ka tamong intensyon. Adetang pengakwan ng tamong ipangadi keng misa tamo. Oig paming mayupaya, ipagkalumusan na kaya kami ing kapatawaran mo, at iligtas mo kami king pangalipan mi, king kaya kami pamikasala. Itiadon mi, kapamanatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kambe mo king kametong aning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ipot, king libro ng propeta, Jeremias. Ting sabla, daramdaman ko lang bubulong. Makapadurot, kaya katamu, ing makapangilabot. Isumbong taya, karing atsu, king kayo payan. Agyang ting matalik kong kakalguran, paninayan da, ing kakong pangabaksak. Ngarang sasabi, marahil akwa ng malinlang, kanita, arakap tayo at apagbengasan. Dapat ika ginu at suka siping ku. Masikan ka ang pangmayupaya at detang kaku maglupig, mga buwala. Mga pakarinelang alanganga, uling ela malyaring magtagumpe. Ena makalingwan kapilanman ing karelang kamarinayan. Dapat mayupayang ginu, tingalang kapangabiran, taong makatuliran. Kaya kalang panyubukan. Balo mo ingatsu karing pusura at kaisipan, inyang pabunan mong akit ko, ing pangabay ngasa mo. Karing kalabang ko, uling karing gamat mo, karing ko bibili, ing nasa ko. Pagkantaye ing ginu, purian niya ing ginu. Liligtas na laring magigipit, king upaya rin tao, emayaw. Ing amano, ing ginu. Salamat king Diyos. Ing dalit apakibat, ginu, ibakulat mo ring matami, king katutuan, dikil kaya ka. Ginu, ibuklat mo rin matami, king katutuan, dikil kaya ka. Kaluburan da ka, o Ginu. Ika ing kakong magdepensa. Kaku ing Ginu, ang tiyang batong maragul, ay maugon.
Antiyang pader matibe ababi kaligtasan. Ginu, ibuklat mo reng matami, king katutuan di kilkeka. Ingka kong Diyos, patuyawaring matibe ang magdepensa kako. At antiyang kalasag ko, purihan niya ang ginu, nga kong kukulisak, at miligtas ko karing sablang kalaban. Ginu, ibuklat mo reng matami, king katutuan di kilkeka. Makagapos ko karing tali ning kamatayan, tatangyan ako ning malakalusong agos ting kasiran. Miras ko king bingit ting kamatayan, at tsunak ako king oras ting kawakasan. Ginu, ibuklat mo reng matami, king katutuan di kilkeka. Kaniting gipit kong kabilyan, ing ginuyain ka na akong inaus. Ing templo na, kakong boses dimdam na, kakong sangsing, miras king panamdam na. Ginu, ibuklat mo reng matami, king katutuan di kilkeka. Talakad tapuban parangalan, ning maya pabalita. Aklamasyon bayo Ebanghelyo. Inginu yaing amano ning Diyos, Kristo yaing sasalbagbini, ding sablang lalapit kayo, mielo manggamang kingalanganga. Inggilo manatili kayangan. At kaya ka antimurin, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya kaya ka o Ginu. King panahon na ita, pasibay lang di namput batu ding Hudyo, bareng basibasan. Inya sinabi na karela, pepakita nanda kayong dakal amaya padapat, ibat kingig pa, isano kareting sang kanyong pamasibasan nyo ko. Pekibat da, babasibasan da kaya uling dapat mo, amaya pun dapat. Nune uling pamagtalas, pamaglapas tangan mo king Diyos, uling magbansag kan Diyos, kabang metong kamong tao. May kibat Jesus karela, wari makasulat king kaya kayong kautusan, sinabi ko, Diyos ko. Nung ausan na lang Diyos ding kautusan ding taong dinina na ning Diyos king amano na, malyaring payalyan nyo yung kasulatan. Pinili na ako ning igpa at hinubod na ako kay king yato. Makanano yung sabi ka na akong ngeni ing lalapas tanganan kayong Diyos, uling sinabi kong ako ing anak ning Diyos. Nung ako daraptan ning parapat ning igpa ko, ko sukat maniwala ka na ako. Nung daraptan ko lang, hanggang ko maniwala ka na ako, karin mo dapat sukat kayong maniwala, banabaluyo at aintindyan, kingingig pa at ka na ako, at ako at kaya. Ing pasabiyo at reng kapikakunuan arapan ng Jesus, dapat ikwalang apangilagan. Pasibayang mintay Jesus king kasumangit na ning hilog na ning Hordan, king lugal anong nuya manuknangan meminyag menatiliya ka rin at dakala rin taong minta kang Jesus ngara alayang depat milagro iwan dapat tutuong sasabihan na tungkol king taong iti at dakala rin taong may niwala kang Jesus ka rin.
ing maya pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpam po ng anak, po ni Banal Espiritu. Amen. Ipo apansinan, deng barko. Reng mga ragula, barkong siguro magdalang dakala kargamento, o dakala pasahero, o deng aliwa siguro gamit dala reng militar, mabayat la. Makapalibot lagi ang madagul dagat. They are surrounded by a vast ocean. Kadakala danom. Kadakala in dagat. Pilan lambulan, maglayunan, puro danom. Kutang o tela lulbog. Bakit kaya? Surrounded by a vast ocean, why does the ship does not sink? O telulbog yung barko. Bakit po kaya? Biyasing kapitan? Masanting yung pintura? Malakas siya makina? Na ano po? Hanggang mabayat yung dadalana. Dakala kargamento, dakala laro, dakala pasahero, lalulbog den barko. Bakit po? Hanggang makapadurot lang, dakala danum. They are surrounded by a vast sea and ocean. Sirit na po? Ini mo po sagot. Kasi, napaburen ng barkong, lulub ing danum. Kaya, the ship will not sink unless the water gets inside. Pangal milo ba niyan danum yung barko? Lumbog ya. Pero hanggang ilulub, ing danum kem barko, hanggang antiya kabayat, hanggang anti karawot, impuntalana, hanggang antiya kadagul, hanggang anti karakalin danum, hanggang mumuran po, hanggang ilulub, ing danum kem barko, lumbog ing barko. Kingkaya katamong responsorial psalm, dalita pakibat. Ginu, ibuklat mo ring mata ko, king katutuan na adikil keka. Nung lalon tayo po, in my distress, I called you, upon the Lord my voice was heard. King ka na akong kasakitan, minaos ko king Diyos, at pentun kitang kalam at tsukaya. Pota pong kaya katamo, dakal tandadalanan, makababat ang problema, makababat ang kapigaganakan, kasiran, stress, pressure. Di nga liwa, mapalyari ka tilang kakatakutan. Kalupaning barko, po papalog kay isip tamo. Mo papalog masyado kay pilubluban tamo. Nga dapin deng matuwa, mo pakadibdiban. Mag-obra ka, gawan mga agyo mo, magpakapagal ka, manulo ka, gawa ka solusyon. Pero kay ba nanita, ipa sa Diyos tamo. In my distress, I called upon the Lord, and He heard my voice. Potang mabayat ng mabayat dadalayo, dapat natin kayong exhaust. Dapat balo mong paluwal. Do not internalize it too much. Express it, your lamentation, your pain in your prayers. Nung atikang kilalang kaluguran, pagkatiwalan mo, paluwal mo itang panamdaman mo. Nung atikang kilalang kaluguran na ka, ay intindihan na ka, nakahusgan. At suya, tiwala ya ka, balo na, imbiye mo. Pwede mong paluwal yung panamdaman mo kaya. Nang kayong counseling. When you are a counselor, ka man mami opinion. When you are a counselor, at ilinapit kaya kang pasaw, ka man isipan na ano sabyan mo. Mo isipan na ano yung advice mo. Yung mo munang diling obra mo, makiramdam ka mo.
absorb. Nga dapen, a counselor is like a garbage bin or a garbage can. Piyugsa na niyang basura, sakitlog, takot, kapikakunuan, kamwa, kay ba't itakanitang makiramdam, tatanggapan na mo. Pero ang yangi ka makiramdam ka mo, mo masyadong pakadibdiban. Do not internalize it too much. Paboren mo, lumwal. Paboren mong kapapay kalbog, kalulbog, kayang katutuan, ning kaya katamong Diyos. Nung apansin niya po yung Ebanghelyo tamo, na ano yung laman ng pinubluban ng Jesus, aluway ta karelang kapanyiran, it is not the truth. Na ano po yung buridang gawan kang Jesus Kenny? Magdala ng bato. Burida niya naman pamasibasan. They are bringing their stones. Kalupa na nitang makasalanan na babae, they wanted to stone him because he says he's the Son of God. At sabi, gagawan mo, Diyos, yung sarili mo. Dapat Jesus, ang gananong opinion da kaya, nadidibdiban, napapalub kayong isip na, pilubluba na. Kaya katamo po, tandit na sinabi da rin aliwa tungkol kaya katamo. At yung tamburi, tayo ko o may nasakitam, pakadibdiban tamo, tami patudtod, pakaisipan tamo, neng kay malambat na yung milabas, at yung pakikatamo. You don't deserve that. If there's something that will fill your heart, let our God, let the grace of God be upon you. Nganapin kayong Ebanghelyo, at ko king Diyos, ating Diyos, at ka na ako. Nung atin man manyapak yung bilubluban mo, aliway ta sakit loob, aliway tang sinabi dareng aliwa, aliway tang nanuman penyabi dak tungkol kaya, aliway ta. Ing palub mo, kayong bilubluban mo, isip mo, kayong puso mo, ing mayap, ing mga Diyos, ating grasya ning Ginoo. Totoo naman pin, aliwa mo po nitang kaya katamong biye, evil in the world can pollute the world, but unless we allow that to infiltrate our hearts and our souls, ang yan dakalaren demonyo ken, dakaling marok, nung mo didibdiban, papaluping isip mo at lub mo, ka man miyawa, ka man sakit. Wari makanya yung virus, potang alangap me, pepalob mo yung virus kaya sarili mo, pero potang ninuwas mo yung gamat mo, pelitan mo yung malan mo, leko mo, ka man miyawa. Makanyan mo naman yung grasya ng Diyos, yang kaya katamong gamitan para magintang masikan na pilubluban. Even 1,000 demons cannot make you fall if you keep on doing what is good. Nor 1,000 angels can never save you if you continue to commit grave sins. Sana makanyan mo naman kaya katam. Ating panahon mabayat yung kaya katang pilubluban. Maskup kasalo. Nung ating ko pong daramdaman ngayon mabayat, ngayon sisimba kayo, potalumbog tamo. Pagsabi ko po, lakon nyo na ketip sambad. Potasinimba kayo, at ilang expression, Tagalog, buntong hininga. Stuya po ita? Magbuntong hininga. You exhale, you ventilate. Allow whatever you feel, idaong takin Diyos. Inginuya ng balak. Nung ating ko sakit loob, ating ko ang kamuan, ating ko ang kapiganganakan, lakon nyo na po kaya tipisamban. Muli kong malwala sa pilubluban. Muli kayong manawa, loob. Muli kayong mayan na puso. Iti ang grasya ng Diyos. Potang atsuya ang Ginoo, kayang pilubluban tamo. Iti sana yung kiyatang maya pabalita. Imbarko ay lumbog. Nagyang makababad dyan, makarakal dyan, maragula, danumat dagat. Not unless, pota naman, pepalub mo ita. Siguradong lumbog ka. Nya iti po yung mayap tang balita, sa pakantay sa rita mo keng mayap, keng grasya ng Diyos, at king kayang banal Espiritu. Kilagyo ng igpa, po ng anak, po ng banal ay Espiritu. Amen.
Manalangin tamo, King Diyos, banibuklat na la, rigya ka tamong mata, at atuklasan tamo yung kayang dibinong kabiasnan. Ngatangan pong manalangin, Ginoo, ibuklat ming matami, King katutuan dikil keka. Ginoy, ibuklat mo reng matami, king katutuan dikil keka. Para ka ring manimuna king Santa Iglesia, alalasanang patanat mititimid, kingin Diyos makamalya, dapot marayu, nuni at mismo busal tamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, King katutuan dikil keka. Para ka ring manimuna, karing gobyerno, mabilugayato, era sana kakalingwan, kinging sablang bagay gagawan tamo, sagrado o secular, at inespiritual, at uli nita alang hanggang karanasan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, dikil King katutuan keka. Para ka ring sablang magmasusi, kaniting kwaresma, mikalalo lasanang maragul kamalayan, king kaburyaning Diyos kaya katamu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, King katutuan dikil keka. Para kaya katamu, inampun ning anak ning nigpa, palabungan na sana ing kasalpantayanan tam kayo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, King katutuan dikil keka. Nga ni po aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipasyag taking Diyos na anumaning linub keng kaisipan tamo at pilubluban tamo, madalas mabayat o bagdalang kaligaligan kaya katamo. Paboren mong ingrasya ng Diyos, yang kumatmo keng puso tamo at isip, bang muli tamong manawa, mayan, at masayang pilubluban. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginuming. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo, kapatad, bandating kaya katangdaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kakatamo kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, dingay na darawon mi, king kaya kang altar, so pandakesa na magkamit, alanganggang kaligtasan. Itiadon me kapamlatan ng Kristong Ginuming. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan. At kaya ka antimurin. Iyat na yoreng puso yu. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa Diyos ngalangang at lubos mayupaya kapamlatan ng Yesu Kristong Ginumi. Ing pamaylasan na ning kaya kang anak,
minyasikanan banipasyag ning meto yato, ing pangakabos daring sabla. Arapan mo kaya kaming kamalan, kulang la ring amanong yapse, ring kaya kaming dila, para ing lugod mong mayupaya, amayakit kapamilatan ng krus. King Cruz, bilalag na ing kapatawaran ka ring tao, at King Cruz, migtagumpeya i Kristong, ami pako ka rin. At ulinita, kambeding sablang koro, ring angel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, kingalang tok ng dangpa mamiyak puryan kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagpalalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginoong Jesucristo. Baya, bayo yami daon ko sa lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at karanye. Iti yung kanahong katawan na midaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ningapunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para risablang tauban kanita, mi patawanan la ring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigagan akan kanako. Pasyag tayo po'y misteryo ni kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon may kaya kayong tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo, mga tampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang, misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan may o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari ding hanggang malugod a susuyot magobra, sasaw king kay kaming pisamban, king kay kaming kasalpantayanan,
lalong-lalo na keti king parokya mi king Banala Cruz. Ganakan mula naman ning kapatad mi pepainawan at maninayang subling mi, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggap. Ban kaya benang Maria, Birhen Indonin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupad king malmong kaburian king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Maustangin ni King Joseph pa, king panalangin at tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kayo mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggamang king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, na nailawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, iyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Malugod tapong pasyag, ni kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero nin Diyos, nyo Jesus, ang milalako, king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mano mo, humayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapat impaulina ningening pinandit, era ka tanggap kin sakramento, umiya ka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong kian lubusan, in sarilo kaya ka.
Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawanib kaya ka. Amen. Dadakal na po rin COVID aldoldo alos 10 na lang libo ding cases for today, almost 9,000 plus. Dakal ka rin ni kilala tala, kaluguran tala, chula keng hospital, deng aliwa chula keng ICU, deng aliwa manaya lang ma-hospital, makapidala. Panalangin tamo yung karelang kapigaganakan. Yabe tala king kaya tamong kaisipan bang in Diyos. So panalang mipaldan, king karelang kasalpantayanan, sikan lalub, king kapanayan at pag-asa. Bayong Horacio Imperata. O mapamakalulu at mapagmalasakit ay pa. Lalapit kami kaniting masipit a pamangailangan mi, adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, namigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamateng dakalataw. Adwan mingeni kaya ka ing baligdan mo kaming mitmong lugod. At yat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi laring mamuntukan king kaya kaming bansa at lokal. Ban king kakayap at kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo rin sablang magkapilit king mapupus na iting pandemya king bansami.
Ipanmilangin mila rin doktor, ding narsis, ading sablang didingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo karelay, ing kalausan ay kaisipan at pamikakatawan. Pasiknangan mo ing karelang pamagtagulaling king sarili king pamagdingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na. Kumayiplasan ng malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalam mo sanang alangangang king anggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkalam may kaya kaming grasya, ketiking masakit na panahon. Ban magobra kaming abe-abe para king kakayap daring sabla. At ban makasawb kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit making metong at metong. Mikabyus kami king alang kasasakulan kaniting krisis. Layon tarianda kami king pamagbayo pilubluban at kabanalan. Iti adon mi kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Lalam na puning kaypayan mo, magsakdal kami king kekang kanlong o kabanal-banalan na indunin Diyos. Emo sa pasawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, no nebagkus, ikabos mo kami king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tampo. Manalangin tamo po. Hoy paming lugod, malugod, parati mi sanang tanggapan, impamaglingap mi niting sakripisyo. Idayo na kaya sana king sablang pamangailangan at kaligaligan, at sa upana kaming makasuyo, king pamakyago mi, king kaligtasan mi. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Bukas po Sabado, ala pong misa, lalo na itang anticipated Mass. Kasi po, tayo pwedeng anticipate yung pamang mendisyon, karem palaspas. It is an anticipated Mass for Palm Sunday. So yung misa tamo po, alas 7 na ning abak yan Domingo. Po ang alas 6 na ning bengi kaya sisirin. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako ring Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo na ning igpa, ang poning anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa midaw na. Eko pa'y lumot kayong problema, paboren yung lumutang tamo kayong grasya at antabe ng Diyos. Salamat Salamat king King Diyos.